Tashun Evangelio yu'un Juan ta capítulo 13. Jesús las pokbey yakan te nopuheletik yu'une. Ta versículo 1. No hasta yorail te kin pascue te Jesús nao te kotish yorail te yayih kitay hilel imbalumil alto. Sok te yashbahtish testohol testate. Spisil ora kush la yay tayotan te machatik ayuun tabalumilale. Sok la yak beishan yelik te kush bahem tayotan kalal taslahibal. Ochpukuh tayotan te Judas tesnichan Simón Iscariote. Albot tayotan te bitil yayak takabal te Jesuse. Te Jesús ay tayotan te talem tastohol Dios. Sok te yasut bael tastohol Dios. Sok te bitil spisil ak bilishtas kab yuun testate. Hich yuun te kalale yak tabeel ta mesa. Las tehkans baha chel. Las lokes ku sok las chuk tuaya tashchut. Las keb ha ta basija. Kas pokbey yakan te nopoheletik yune. Sok la stakintes bey ta toaya te chukul tashchute. Te kalal kot tabay te Simón Pedro hichlayal te Pedro. Kahwal hat balya pokben te kakane layut. Layal te Jesuse. Ta ora to mashkota wotan te bilayah pase. Patil to yash kota wotan shi. Layal te Pedro. Mayuk bi ora yakak beta pok ben kakan shi. Jesús layal bey. Te me mah pok beta bakane. Mashu te kuun yash kuate shi. Te Simón Pedro layal. Kahwal. Mame hauk nashi apok ben te kakane. Yame apok ben kab sok hol shi. Jesús layal bey. Te macha an atinemishe. Mayeh taluk te yayich pokel skohtole. Tik a te me yayich pokel te yakane melel atinemish. Melel atinemis kohtol. Te haeshe utstes bileshish. Manchuk te me maa pisilikuke shi. Te bit ilayal Jesús te maa pisiluk utstes bilike. Yuun snao stohol te macha yash akotak abal yuune. Kalal lah yotantas pokbeyel yakan te nopuheletike. Las cha lapshans ku sok las nahkans ba tas naktihib. Hichkah yal. Yabala na beyik sventail te bilaylah pas beyesha vilike. Te bitil maestro sok kahwal ya awutonik. Melel shawalik yunish hoon a. Te bitil maestro on sok ahwalilon awunik. Te lahpok beyesha bakanike. Hish nishaskan ya apok bey ba abakanik te haishe. Melela kak beyesha vilik sventa yuun hichmeya pasik uuk te bitilah pas avilike. Hamalya kalbeyesh te abate maha ukahal yashkot tastohol te yahwale. Sok te macha tikumbiltal ha pekel skoplal yashkot tastohol te macha tikunwane. Te me kota wotanike binash me awutzil te me hichya pasike. Maa pisiluk te hichya kalbeyeshe. Melel na bilish kuun te machatik tsaohe. Hauk meto puerse yashkota pasel te bitsibu biltas junte diose. Te macha pahal yashveon soke. Kat puhtah kontlo te shie. Neel me la kalbeyesh te bitil matoshkota pasel. Ta pasele.
Sventa yu'un te k'alal yaxk'ota pasele hich meya ach'unonik tejo'one. Te mach'a yayik taj stojol te mach'a tikuneje jo'on yayik'on ixtas tojol ab'i. Inte mach'a yayik'on tas tojole. Hala yik'ix tas tojol uk te mach'alas tikunon tale. Xi te Jesuse. Te Jesus layal te yaxak'ota k'ab'al yu'un te Judase. Versículo 21. K'alal ajyo'tan tayalel into te Jesuse, bayelas mel yo'tan sok jamal kaj yal. Jamal yakal beyesh. Ay tulesh te ya abak'onik te k'ab'ale xi. Tejnopojeletikej jach yilb'eis basitik yu'un bayal laya'an yo'tanik te mach'a'atel layal b'eis k'oplale. Ajtul nopojel yu'un te Jesus te bayel k'uxb'al tayo'tan soque te slak'ojsb'al tabe'el soque. Te Simón Pedro layal b'ey ch'in seña yil. Te Simón Pedro layak b'ey ch'in seña yil te task'ab te yakuk sjojk'ob'ey te mach'a sk'oplal layal b'eye. Hich las tz'e'ansb'a tas jojk'obayel tas tojol te Jesuse. Hich layal. Kajwal mach'a axi layal te Jesuse. Te mach'a te mach'a yajmul b'ey xejt'ukb'aj te yakak b'ey sbe'e ja'me ab'i xi. Hich las mulb'ey sok layak b'ey te Judas tesnich'an Simón Iscariote. K'alal las tzak te Judase och Satanás tayo'tan ta'ora. Te Jesus layal b'ey te b'ilaya' pase pásame ta'ora layut. Te mach'atik yakalik tabe'el ta mesae malas na'ik tuluk te bisben ta iluk te hich layal b'eye. Te bit'il ja'ay tasb'en te yab'il tak'in te Judase hich las kuyik te yu'un ay b'ilaya sk'an ay b'ilaya yak xan tamanel Jesus te yaxtun yu'unik tas pasel tek'ine. O teme ay b'ilaya yak b'eyik xan teb'uk te me'b'aytik k'alal tzakojix task'ab'a te mulb'ilb'aj te Judase lokb'al ta'ora ajk'ub'alix'a. Te ach mandalile. Versículo 31. Te k'alal lok'ixb'a'el a te Judase hich layal te Jesuse. Ta'ora toy yaxak'ot ta'ilel yutzil te nich'anile. Sok janix tasb'en te yaxak'ot ta'ilel yutzilal te Diose. Teme tasb'en te yaxak'ot ta'ilel yutzilal te Diose. Ja'nanix hich Dios yayak ta'ilel yutzilal te nich'anile. Yamexak'ot tapasel ta'ora. Kal nichnab mabajalix k'al te yajwinexe. Ya'aleonik ja'okmeto hich nix yakal b'eyex. Te bit'il akal b'ey te judío etike maxju' yaxb'ax tey'a tab'ay yaxb'one. Ta'ora toy akal b'eyex yach'il mandalil k'ux mexa'way ab'ayik ta'wotanik. Hich me bit'il k'ux lakay ka'yex tako'tane. Teme k'ux ya'way ab'ayke te'me ya'na'ik stojol spisil te mach'atik ayik tab'alumilale te bit'il nopojelex ku'un tamelele. Teme k'ux ya'way ab'ayke te'me yasna'ik stojol spisil te mach'atik ayik tab'alumilal te bit'il nopojelex ku'un tamelele xi te Jesuse. Layal Jesus te yaxmukot tayo'tan yu'un te Pedroe. Versículo 36. Te Simón Pedro las jojk'ob'ey
te Jesuse. Kahwal, bantiash bat shi, layal te Jesuse. Te bayash bon ta ora to mashu ya atzaklinom bael te a. Haugmeto ya me atzaklinom bael tapatil shi. Pedro layal. Kahwal piyu unte mashu ya atzaklinat bael ta ora Melel junkotan ya kahbata lahel ta venta. Shi. Jesús layal bay. Ma bal awak aba. Ya bal awak abata lahel kuun. Hamal ya kalbet. Matos ok mut yo tik a te ya mukon ta wotan o she vuelta layut.